Kay alabanzawanmi chayaykamuyki maypi kasqaykiman kuyasqay llaqta masillaykuna kuyasqayñiq masillaykuna kay huk musuq producciónwan qam kallpanchakunaykipaq qam puntaman rinaykipaq hermanos y gracias a Producciones Wiñaypaq kay aychakurpuymi Diosmi llay sampayaruña kay sunqullaymi Jesus llay hukmayaruña hatillaykiwan yanapayku way fortasayanaypaq yanapaykuwan kay panchayku way qamlla servinaypaq runa masiyqa Diosmi llay ch'unillawachkata kawsay palabrayki Jesus llay anunciasqayrayku hatillaykiwan yanapayku way fortasayanaypaq yanapaykuwan kay panchayku way qamlla servinaypaq qamlla servinaypaq ya Señor yanapaykuway kay aychallaypas sukmayasqa sampayasqam kachka sasachakuymuywaptin Padre kuyasqayniykuna qampas kallpanchakuyamayakumayaychu puntaman llapanchi payman servikusunchi pay kutimunawrakama kay aychakurpuymi Diosmi llay sampayaruña kay sunqullaymi Jesus llay hukmayaruña hatillaykiwan yanapayku way fortasayanaypaq yanapaykuwan kay panchayku way qamlla hatinaypaq runa masiyqa Diosmi llay ch'unillawachkata kawsaq palabrayki Jesus llay anunciasqayrayku hatillaykiwan yanapayku way fortasayanaypaq yanapaykuwan kay panchayku way qamlla servinaypaq kay panchakuspaya puntaman risunchi llapalla llaqta masillaykuna hermano Juanito Mamán Gutiérrez por Radio Feliz Lima llaqtapi puntaman kallpanchakusun hermanos runa masiyqa Diosmi llay ch'unillawachkata kawsaq palabrayki Jesus llay willakusqayrayku hatillaykiwan yanapayku way fortasayanaypaq yanapaykuwan kay panchayku way qamlla servinaypaq hatillaykiwan yanapayku way fortasayanaypaq yanapaykuwan kay panchayku way qamlla servinaypaq sasachakuyñaqamuptinpas Señor runa masillay paychasqayrayku ch'uniwaptinpas papá punllaman qillaykipi waqaychayku ay Señor